Shalburum Bruno, Telemura, Anthony Baroro, Balakino Kirikoroke Matongo, Tamni Male, Mayung Kwthungni Jala, Nogo, Tongichawi, Borokni, Shapano, Shokrika, Optikino Tanai, Horo, Telemura, Ramkishnapur, Jambari Kamiwo, Tangi Mayung Kwthung by Shaprokzaka, Anthony Baroro, Burni, Nok, Ho, Bupang, Wapang, Michael Jotul Chaprozaka, Optike, Mayung Kwthung, Horo Pai, Chaprozaki, Chasa Popo, Mayung Maikero, Sarbaka, Nokni, Narikra bufang sebaiknya kuai full bufang sebaiknya nok wahino berarok shaka kelambaiknya main kete piaba tabuk sajo tipano haste hapang te forest department ro mungsapan Yapri sego optinya salai tolainya amsa di baroro tabuk obo hai mangpili nugui haste hapang te forest department tam Yapri Seno abono nasingjak Telemura Ramkishnapur Jambari amsa di baroro Rambung Tamo Seno parambung ba Jambari singna beli Jambari Kakai Mayung tam khodi khalen ka nok simida anor ke nok simi to narikra be nok na bising mani khodi rang kha bising ni re englia forest ni bukhak te je mayung rungnai bodol tongmani phapai ka harabra mayung rungra phapai ka lama ba phara phaibe ke che de sini yang ke phaya nongon phaya na mayung ma busuk nur kha masa nok krok sabai kana khata Bilekino kok tumak kaham hasini lukurang ni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimung tuyei klinik tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong aragya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano aragya da complete homeo health solution no Romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Aragya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.